Continuity and differentiability ki ani super part sorry ahum super part pu yang berlak piriba satu singbu hanu maktada taram sari ngasi khaktang ano boina yang berlak pakangbu oiragadi video si yang amatungda khoi channel asibu support to bi boina subscribe ki button da nambiraga subscribe to bina ba haiduna nunungna haijari matangda hojik khoina ngarangi makha haitare ko khoi chapter number 5 ki ahum suba saruk haitare continuity and differentiability ki ahum suba saruk exercise na 5.2 ki theory ki part oidoi masi se koi kari yawi kamai tawi haibado yemina se ko hojik masi ta seng badi class 11 da yawgraba part amani do class 11 da just introduction oina yawbani mayam ama yam paksana yawbanati class 11 da yawiduna koi ki some फैगे हौरपगी सरुक हाइतारे को अदुबुदि खरदि मानरानि क्लास 11 गा क्लास 11 दा की पार्ट कितंग खरा यामब्रा तब खरदि हनब तारे को मति अमा अदुदि हजि लाक्तुइसे कमाइन तवे हाबि मतमदा फैगे लाक्तुइबो टॉपिक से डिफरेंशिएबिलिटी हाबनि डिफरेंशिएबिलिटी हाइसि कैन फंक्शन अमा डिफरेंशिएबल ओइबा अदर वाटा डिराइवेबल ओइबा हाइबसे करिनो हाइबसे हा येंगसेबा को यारे को यान ब टॉपिक से differentiable natraga kai haba wahi cha derivable haba differentiable oiba natraga derivable oiba haibasi kaino haibasi yengse ba function amane ko ahan bada some particular point da naina se point da naina matung da kai ba koi whole domain da lak toine ba jai ko se some koi ye point nam khak laura se some c haba point nam da function nam kai ba differentiable oiba natraga oida ba haibase kamai toroga khangdoino haibadu ne bhuji lak toise yare ko se अदु तारगति हजि लाक्थ्रिबो पोसे डिराइवेबल ओइ भाइबसि कैनो एडएफ कोइ फंक्शन नम ख एफ एक्स एना फंक्शन नम ख लेरे रेगोसे मा सिस्टम नमाइ डिफाइन तबम जगा से ए दगी बी हाइब इंटरवल सि डिफाइन तौरे लावसे रेगोसे मसि की डिफाइन तबम वरिबा पॉइंट सि दगी कोइना सी हाइबा पॉइंट अमा से सि दाउसे सी हाइबा पॉइंट अमा कदा दगी ए बी हाइबा इंटरवल सि दगी लावरेबा मसि की सी हाइबा पॉइंट सि दगे दबा सि की फंक्शन से डिफरेंशिएबल ओइबा हाइरगति कैनो हाइतारगति कोइना मसि क्लास 11 सु यावग्रबनि कमाइन तबा मसिदा लैबा लिमिट x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c से exist तौगदबनेबा लैगदबनेबा finitely यदि some finite value अमा तागदबनेबा यार को सन finite को बता बया देबा सिबु यार ने को से क्लास 11 दुसु यावग्रबनि हौजि लाक्तोरिबा पोसिना मसि exist तौबा हाइबसि करिनो मसि exist तौबा हाइदि एते केसनति लिमिट exist तौबा हाइबदि कमाइ तवे हाइबा लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट का मानबा हाइबने दोइ तारगदि मसि से exist तौबा मीन्स मसिन हाइनिंग सि केदौबा लिमिट x tends to c द स्माइन तब सि लेफ्ट हैंड हाइदाइना fx minus fc divided by x minus c से equal मानगदबनि लिमिट x tends to c the plus तब पसना राइट हाइनी f of x minus f of c divided by x minus क्या c यार को से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पुथोपगी मेथड ले मदुई मेथड तो कई केनो यंगथोकसेबको कमाय तब सी लेफ्ट हैंड लिमिट से पुथोके तारगदि खोइना ngarang हाइफेट मसामसु यावगेबनि पसि हाइस टेंस तो कनाउ थोबा 0 थोबा दुगा लेफ्ट ना कमाइन तो याबा तंदा f of x सिगी महता मसिगी c से सिदिगे माइनस हाइस तवसेबा अदुगा तैसिदि होंद्रे डिवाइडेड बाय सिगी x सिगी महता कई थांगने हाबा c माइनस कना h माइनस c हाइन थाम यारे को से नेक्स्ट मथंगदा इक्वल टू सम दसु लिमिट हाइस टेंस तो कना ऑनथोनी 0 ऑनथोनी सिदना c माइनस हारा बदु सिदना कदबा c प्लस हाइस हाइन ऑनथोसेबा x की महता यारे को से अदु तागदि f of c plus कना h minus f of c dx याउद्रे को मसा मता जरे x की मोता c plus कना h minus c हाइनस माइ यारे को से हाबदि c की लिमिट से फाइनली एग्जिस्ट तो भाई तादि मागे लेफ्ट का मागे राइट का मानगदबनि हाबनि सिना लेफ्ट पुथोपगी मेथड ने सिना कई पुथोपगी राइट पुथोपगी मेथड ने यारे ने को से अदो अइ नमो नौ स्टेप सथर रोइगे सिदा दुम येंगसि सिदा सिगी सी सिगा कैंसिल चटप याबा से सि ककना बयाई को सि ककना ग्रगा तागदि सि मांगनेबा सी एनिस माइनस हाइस ले हौरे सब मनना सिदा सु सी कैंसिल चखरा कना ले हौरे
plus h leo ya ko se adu era ga di hauji si ke do ba on tho ga ngasai sumaina sigil limit se finally exist to ba hai bo wahi se another language samada kamain hai bi are ba masigi left hand derivative hai grani masina kari right hand derivative hai wahi sina grani ba sumsini kai ko ba left hand derivative sum kari right hand derivative left hand derivative ka right hand derivative ka manara kanda ke do ba sigi function fx hai bo se c hai ba point sida ke do ba derivable ore natraga differentiable ore hai ba po se ta doi ne yai ko se hauzik la ka do po se masigi left hand derivative siga right hand derivative siga manaraga koi ke do ba differentiable ore kaina hai se magi geometrical meaning hai tare man ekta manaraga differentiable oi ba ji kari mai geometrical meaning am le ngone ya ko se madu ge meaning do kai no ha do fet yeng bi na se ya ko geometrically nei na se ya ni ko se hauzik yeng se hauzik umang da lai ge do sisini sigi position umang da lai ge somsina right hand derivative haina ai minus yaw do sina du ga minus yaw sina left hand derivative haina lai ge ya ko se hauzik la tu se masigi geometrical meaning man haining is kai masibu manaraga di ekhoin hari se differentiable ore hai bane c hai ba point sida daraga di mai geometrical meaning che kai no yang thok se ba siman hari se ekhoin na sida curve form lai c curve ne ko se c curve form khol lai ya ko se c curve sida ina point c pa sida c hai na point am khol lai ba ya ko se masigi c sida aina kai gumba hai sai ba some value ma plus tawradi somda sakrani minus tawrona somda lakrani haidi c ati c gap managa done ko yep ko dodi manadre ko sumai le hauzik c gi pa sida line up sing thare kap sida ini ko sima pa line up sing thare sima pa ti line up sing thare matam sida point nam khale masi point jo ko a na thonjele he ko se masi ki a si kamai tawi x ta kya sat pa c minus hai sat pa x thame ko minus c som c fx hai bani c y rom ta si kai na ba fx hai bani hadi x ki jaga da c minus h le bani na c minus h kama f of c minus h la ne masi ki points represent ta umatam da cartesian plane da ya ko se next mathang da c c gi point se aina arrow ka pa e ba chan da bagi sta b na thode masi ki b sin kamai tawi x rom da c la i adugo sum de fx hai tara ga ti x ki mo to c ora bani na c kama f of c hai la ne ba aroi bada sina mung c ki point se khoina c haina thonjile masi ki c sina x da c plus h bani c plus h kama f of c plus h haina thonjile hauji la ka de se aina a ga b ga si b ne ko aina swai de e no no ai ti swai de e go b haina a ga b ga join tawsile b ga c ga join tawsile khoi gi line segment amam phangya he ko se line segment sing chigi slope puthok pa yai masi class 11 da tam gra bani he ko se adu tai ji ke do se ba a b gi slope puthok se ba slope of kana a b slope puthok padi mathak tana y machine khaidong na se habani makha dana x machine khaidok se habani yam sam ba concept ta haidare ma ma y2 minus y formula bani yam lai jagare da ko se adu ta ga di ngosi sidra ba y have ta ga di ngosi asigi point a siga sigi point b siga ne khoi focus to si to do si a ga b gi slope habani na y da lai si ngosi si y ni si ju kai no y ni habadi kana ba f of c minus h minus f of kana c y machine minus story ni ko divided by x machine minus tawra se sidagi minus tawba hogra bena sidasu minus tawche somdagi minus tawragana somdagi minus tawsi makhadagi minus tawra makhade loi minus tawga ba mathakti tawragana mathakti loi minus tawga ba kasu kai de ko dagadi c minus h dagi minus kana mu tawra se ba c mu tawra se yai ko se sigi matam sida aina ubada sigi c cancel sakhiba male sumaina sign opposite oi banela chita hawe haidi slope of AB se sita hawe next pathang da slope of kana puthok se ba slope of kana BC ki slope puthok se ba BC ki slope to sumangai B ga C ga da focus taw se y machine khadong na se habane ko adadi aina C rom de khadok se C rom da y se kya way yong si way tra f of kana C plus h minus som dana f of kana le se C adadi x ki khadok pa kan da su mathak te khadok se
C plus H tagi minus kana C sida su samana C ga se sign opposite oi adona si cancel chat ki bi yare plus thamaroi se smai taraga A B gi slope B C gi slope phange haining iba posina aina sida phange ba A hariba point se C dagi kari ma khara khaido ga phang bane som gi C hariba point si chokai do ba si capital C sini ko small c dagi kari ma khara plus tawra haining iba poti aina plus tawriba natraga minus tawriba posina hai sini ko hai sina 0 ga yam naknaba masing ama oiraba 0 ga yam naknaba yam small oiba hai ga something 0.0001 oikera minus rom doresu minus 0. yam pick pa masing ama oiraba 0 ga mana ba haibira tiko 0 ga yam naknaba masing ama oiraba adu targadi c da fana plus doresu c gi hek nakanda smai la oidraba hek nakanda aina yi isibu khal la pula mangre whiteboard oibe ke sangthon bagi wan yam nakpa masing ama oirak tuine khaidok pusu mangai sum tu yam nakpa masing ama ta kaneba hauji yam lamna tare chidi hai si kana no khangde ho any masing ama plus to sin bani minus tok thok pani haning iba posina masigi plus story ba minus story ba hai sina yam na pick pa masing ama oiram taraga di masigi c gi left right nakan chidi yam na pick na lakane yam na lakane matam sida yamna haidi haistina yam pick pa haisi 0 ga mana ba haibra ko 0 ga mana ba ji kaina ba hais tends to kana na ba 0 hais tends to 0 ga haiba meaning sida kaina ba 0 ga yam nakna ba machine ma haiba ne ba haibade akoina plus towi ba haisina yam 0 yam nakna ba machine ma oiram taraga di masida le ba a se swai da lakhra ne ba si jaga sida haidi si line se smai chinga khra ne ba yai go se adu ga masida le ba c ga se swai da lakhra ne ba matam sida c gi A si lakha ne ko C ne si lakha ne ko A B si marakina B ne ko A B ga adagi B C ke samjina ba se sam ke do ba slope sing si manana ku mong ma la e haiti yo yam pick sawra ga di manati ko sawra na mas mas re amna smile hai sini am sawra ga di smile lakha ne hai sini am pick sing ga ta ga di A B su smile la A B C su smile la ku mong do e slope si manana ba ki yare ko se adu re ga di haning se hauji phawbudi makhoi ni slope manaba yadri A B ga B C go je phawdi makhoi ni slope manadri karama matam da makhoi ni slope manara tuisi hai matam da haisna tends to kana oi kan ne ba 0 oi ba kan ne ba matam du ne ekoina limit hai bo wai sina tuine ba sama na drio limit hai bo wai si yeng ro no ko limit hai bo wai si yeng da matam da masi sina si oiram gani aduga si sina si taram gani wai ro ka pi da ga si yo si sina si ta da si sina si tai ko masi limit low jing hai ki ne kai go masi limit hapse laba hai tends to 0 haisna yam pick masing oi ta ga ti A B gi slope ka B C gi slope ke do ba manara oidra aduni matam sida A B gi slope si kana manara ne ba B C gi slope ke manara ne karam kada limit has tends to 0 lo matam da has ki value sina tends to 0 the limit lo matam da yare ko adu matam du di yongoni A B haiba line siga B C haiba line siga slope manaba haiba di marakta connection am lebri yong B haina adu di masana straight line am tara oidra triple up se A B C A B gi slope ka B C gi slope ka mane ye du straight line am tara oidra e ko se matam si dani ko na khangi se ke do ba differentiable oi bai tara ga di masi ani si manna ba duni hai ani se manna bai di A B gi slope ka B C gi slope ka manna bo ele me A B gi slope ka B C gi slope ka manna ba ba di some straight line am phangi happen karam ba point pass to ba B hai ba point de compulsory pass to ba the B hari ba point se pass to ba adi A ga B ga C ga yam nak ra de ko nak no budi adu ta ga de do ba B hari ba jaga si ne ko na C lo ge do ngasai ya ko cha ta ga di C hari ba particular point du da ke do ba function du gi curve to ya ko cha curve tu da C gi ba pa da ke do ba unique oi ba tangent mai ta point am pass to point am touch to di tangent hai da ne ta ga di unique oi ba tangent ama yek pa ya ba hai na geometrical meaning chat khane differentiable oi bhai ke do ba ai khoi energy ke do ba geometrical meaning la tingai da at C have a point am da differentiable oi khata ga di right hand derivative sine left hand derivative sine ma khoi ni sim mana ga do ne geometrically yengo matam da di kari oi le me ha ba hai ba C hai ba point da function du gi curve tu da ke do ba unique oi ba tangent am yek pa ya bo oi le me ba to another definition the differentiable natraga derivable of a function at a point C have C kadine haba
a unique tangent can be drawn haibane unique oiba tangent ama yekpa yai haibane yare ko se natraga another meaning da masu yai ba akoina curve si sumai le curve si jaga si de tangent yek adu tangent ji unique oi yekpa yabra ama yekpa yaro dra ne masi kari maram gi no masi me ama yekpa yara isibu curve si gi kari oibagi corner point oibagi ne ba yare ko se adu ragadi unique oiba tangent ama yekpa yaba hai taragadi hariba particular point du da function du gi curve to madu gi corner point oide haiba natra adu jaga the definition of this kai haibi ayaba differentiable of a function at a point c haiba si kedoba hariba at particular point c du da kedoba function do corner point oide ba corner magi curve du gi kedoba corner oiba matai hai tare ko corner hai de n ga the starting point hai tare ko madu oidaba point ama oire hai ne ba madu jaga du da adu di thona haibi yare kamaina left hand derivative ka right hand derivative ka manai hai gera natraga ngasai limit ama exist to ba hai gi bodo class 11 de yawodo madu hai gera natraga hariba particular point da curve da kedoba unique oiba tangent ama yekpa yaba haina chattoini unique oiba tangent ama yektoine ko aduga corner point oidaba hairusi ai hariba particular point da curve to kai oidaba corner point oidaba haina meaning gi chattoine meaning gi wane ko matam si da khoina tam se hojik ho tam si di kedoba sumna gi differentiable natraga derivable haiba tam doni matam si da makha ta basina derivative natraga differential coefficient haiba magalakini derivative natraga differential coefficient haragadi yengone khoin tin hai tawri limit natraba limit lawai natraba limit exist to tari some value ma tholok oidra madugi value duneba khoina kari hariba derivative of the function at c hai tar at that particular point yare ko particular point da leiba derivative han sinaga natraga differential kare ba coefficient han sinaga ne ba yare ko se limit to gi value dune ko lakhoi limit lam pothoina limit to gi value do tare hadi kyo hariba limit to gi value do kari ne mo hai ge slope ne mo haidra adu tare ka sai ekoina another definition da kari mo hai gi ba unique tangent ama drawn to ba ya ne haibna tra da ga di hoji tare ba limit ki value do yek ka do riba tangent du gi kari oira ne haba magi slope oira ne ba ya ne ko sa adu tare ga di se loilo muthalaga hafet aroi boina round amatang loilo muthalaga aina pangi basing do loina ithoge bisda geometrical meaning amata yawda bida ya ne ko sa Again, see, I know, Zuki Taki and the Pull 1, 2, 3, 4 up to 6 for it was a cake in the Matang Yangsiko. A hamburger one that is the FX and a function of Lola Banicomas function say at Kadaida at C the Kadova, differentiable not trigger derivable or by Taragadi Masiki limits exist over Hina Higera. Not trigger the one number 2 da the left hand derivative, Senakari, right hand derivative, Manai Higera, high river. At x equal to c hariba point to the unique tangent can be drawn haigera x equal to c say is not a kedoba corner point haigera masi ge mari se haining ba haiba ya masi point mari se kai na haba differentiable oiba natraga derivable oiba si limit exist togada bani left ko right ka managada bani derivative se unique tangent ma yek pa yai haina haiba yai haiba point do corner point na te haiba chigi mari thona haiba ya manga suba point da aina wahi amaka hai derivative haina haiba wahi sega differential coefficient haiba wahi sega slope of the tangent hai tangent ma yak pi hai gi ko 1/3 da madugi slope at c da nakoi se sabane nakoi sina te kana suna te masigi limit sigi kai ba value ama tara amoidra madugi value dune makoigi derivative haigera differential coefficient haigera natraga tangent dugi slope haigera particular point dugi yare ko se sigi manungda ama pirasu ya sigi manungda ama abadi sigi value su tarakani magi value lisi manane hera ama ekta choose to bi yare ko se makoigi tarako value du sigi moi humji value cha manane ba cha sisu manane si humji value cha manane aduna nakoi ki directa masi si pi bane ba direct ki he khorok pada masi chi kai ko ba derivative at a point c haina haibane function fx ki yare ko sa symbolically kamai represent wi haibu ni aina 6 de irisina f plus minus taraga
ds manum tapkraba si asing first order derivative ka hai ko first order derivative that's at point c hai this another the d by dx fx araga line sinthara c tapise point c hoji makha taw topic sina mamang da laigiba dumaina continuous ki da su kedoba continuous at a point later taraga di continuous function hai lakpi ai kamai lakpa whole domain da continuous oiradi haju samane differentiable at a point haram base differentiable function khatang hai ge harap natraga derivable function khatang hai ge harap madu taraga di function du gi whole domain am lera moida madu gi domain da daiba is and every point da kedoba differentiable oram ga da bani derivable oram ga da bani hai bane every point la kan at particular point c hana la aroiba ya ko sa matam du di ekoi na masigi derivative natraga differential coefficient symbolically combine igren matam da f dash of kana x sinus khane ba symbolically matam da ya ko sa adagi sida ka c ga ta c ta pa aroiba d by dx hai kya la khane fx kaina symbols dagi sinatraga dy by kana haina dx sinus khane ba si homs habi fx is y habu mane hai daina adu tagadi masigi fx mota y hai di symbolically asi ina lai si at particular point gi nati at particular point gi nasi lai gre machine tangent gi value p gani limit gi value p gani du ma'am lai gre ma gi na hauji la tu sina ke do ba whole lai ba domain da lai ba is and every point that way ram ne ko every point that differentiable way ga tagadi differentiable function khatang hai gre ne at a point adu du la aroi ba ya ko sia madu matam da symbolically f dash of c haram base whole domain da f dash of x haina pulap apun prediction ingre ne ba ya ko sia aduga dy by dx ani iro su yare kanana d by dx fx pa ba kan da di masiji kamai pa ne ba derivative derivative with respect to x ani makha da dx le ri with respect to x and pa to ne ba ya ko sia derivative of fx with respect to kana x kana nam pa ba yare adi x ki respect to derivative tawse ka hai batane yare ni ko sima aduna sumain tawraga khoi class 11 gi matang da su khoi gi some particular function khara gi hai tare ko khoi gi trigonometric function lai ba de gi khoi gi kai kai lai ri ba mayam si gi kai khoi mayam lai gre trigonometric function de polynomial function de gi exponential function kana ma koi kai ba ke do ba ka derivative hai tare khoi gi a particular point gi nate ko madu gi formula khara hai tare ko madu su ke do ba khoi ba hat to ma sang to le masi gi para si hai tare madu roi sin ra to ne khoi na ya ne ko cha ji makata bada kai ki le da yeng thok se ba ko hauji makha se sumain taw se tasing badi masi class 11 da su result oina phangra bani ado sumain taw ge ai khoi ki si hauji taw ri video si gi description gi link da ne khoi ki some particular function khara gi hati ala fa da yadra ba khara lai ri ba ko madu ki ke do ba derivative ki khoi ki sin haraga sin gi derivative ki cos ai kana khara lai bane ba ko madu sing do ke do ba description ti da pdf oina hapa ge ba ya ko se madu ki pdf to hang do ga simpha pu go do po ne ko madu de madu simpha pu tho ase adu already class 11 da result oina phangra ba to idoi ne ko madu ha jik ne ke do ba some khoi ki extra hai ta madu de gi ba extra ko su yaro kini yare ko se madu ma description da link pira ge madu ke do ba madu de ki yeng na ro yare ko hoji ma khata ba sina koi na asi so khoi ki function ani plus to lai radi mokoi derivative lawu kamai ta gani minus ta derivative lawu kamai ta gani into ta derivative lawu kamai ta gani ka hai ba gi masa ma yeng si ko hoji yeng min si ko yeng si ahan ba ina function ani kha u hai ba ma ga b hai ba dum law se u b hai law se mokoi ni si u ga b ga plus tawre amon ke do ba minus function ne ko mo se x ki function with the function hoji derivative lawu to kamai to ba u the dash ta pasi derivative hai ne b de ke do ba dash ta pasi derivative jik ta hore dash ta pa di derivative hai dai ne symbolic ke ling sai ma da m hai u drama le d by dx hai ga fx hai bu derivative hai ne hai dy by kana dx hai su yare f dash of x hai su yare adu ko y da sum lagi dash ma ta pasu mo sa mane ba loina adu ka ba u dash ma ta pa di derivative me dam na worse adu ta ga di ma khoi ani se derivative lo ma tam da ya ko cha tongan derivative lo ga plus minus to ga dam ni ai di plus or na plus minus or na minus ai sina khoi ki sum ga difference ke matang da si di am sam bani ani su pasina u ga b ga into to le ram ka da se mo derivative lo se masi di direct u da mo b da mo hai na ya te
ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯗ ꯌꯨꯁꯤ ꯊꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯌꯨꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯕ ꯚꯤꯗ ꯂꯧꯗꯕ ꯚꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯕ ꯌꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯔꯨꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ यारेगो से प्रडक्ट फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कैन हाइरस याय पाबा गांदा यारेगो से मसिमा ले अहुम सुबदा u by b क्वेश्चन मतंग डिवाइड डिवाइड रूल का क्वेश्चन रूल का हाइदोनी यारेगो से अदो क्वेश्चन रूल मतंग दे बा b 0 गा मानबा यादे का हाइबु दे जले मसाय द होय अदु कोन नै नरसी मा हाइसे डिनोमिनेटर स्क्वायर करो फॉर्मूला फाबे नियम दम हाइरागे को डिनोमिनेटर के दोबा स्क्वायर कारे डिनोमिनेटर स्क्वायर है काबु लेबो डिनोमिनेटर से थमो डिनोमिनेटर मथक थमजे अदुगा न्यूमरेटर मथक सिदा डेरिवेटिव लौसेबो अदुगा माइनस हाइरागा अनि सि लेफम मोथोंना सेबो हाइदि u द मु लेरागा v द मु त्यास करी मरम के इना v स्क्वायर है कारगा v सत इयो हाइ नोय तारागदि सिददी कैसु काइदेबा सिनबो हानि इकेरा सिनबो हानि इकेरा मरक्ता प्लस लेबने कैसु काइदेबा अदु बोसी गिदि माइनस ओरमनेना करमना हानदोइनो हाइबा पोतु लाकने अदु हानो मतंदा मखादा इरिबा मखादा स्क्वायर काम यावने ना डिनोमिनेटर स्क्वायर कायना मदु हेक स्क्वायर काबगा डेरिवेटिव लौदबिदा कदोबा सि थमसेबा अदुगा मखादा डेरिवेटिव लौद्रमेना कंपलसरी करम डेरिवेटिव लौनेबा मथक डेरिवेटिव लौरनेबा अदुगा माइनस हाइरागा नसाइ डेरिवेटिव लौगिदो मु लौररोय लौगिदबदो मु कदोबा डेरिवेटिव लौरने सिनो फाबगी नियम हाइतारे अदुना पाबा कांदे कदोबा डिनोमिनेटर स्क्वायर मथक्तना डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ करी डिनोमिनेटर है पादोइने तारेगो से नोइनो क्वा एने मींस तौरगा मसी अहम सिमी कदोबा सिफा पुथोक्से नोइना हजिकि इना पनगिबा डिस्क्रिप्शन द यारकने हाइबा फॉर्मूला ओइन हाइतारेको डेरिवेटिव की फॉर्मूला मैम दो मदुमसो टेक टेक तौरगा अमतु सिफा पुथोकनु तमना अदुम सिना खोइना यूज तौरी खे अदुम कदोबा खाकनी सिफा ओइन तोंगाना पुरै दुना तेबा कोइना यूज सिना बै मखा पोना अदुम खैरकनेबा सिना दम कारोकनेको सिमलाय नेक्स्ट मथंगदा पॉइंट अखोइ थ्योरम मसाम ख यावरिको मसि थ्योरम से येंगसे कई हाइनो थ्योरम से मुनि येंगसे को सिगी थ्योरम जे ना हारिसे फंक्शन नमा differentiable ओइ तारागदि particular point amdani ko particular point amda differentiable ओइ तारागदि compulsory मासी कदोबा continuously ओइनेबा differentiable बोरदि कै ओइनेबा continuous ओइनेबा अदुबो continuous ओइदिबा खुदिंग कदोबा differentiable ओइनी हाइबदिलिटी converse दि याति हाइबने थ्योरम जे हारिस दागदि differentiable ना continuous implies तोबदि ngame अदुबो अखोई कंटिन्यूस सिनदि कदोबा डिफरेंशिएबल ओइ हाइबदि यादि ओइ बियाय ओइ द बियाय कोइ हाइब ngамदि यागो से मदुगी प्रूफ अमा कोइगी एनसीईआरटी अखोई सीबीएसई की खांबु ओइ तारागदि कदोबा मदु याम कन इंपोर्टेंट ओइद्रे प्रूफ की पार्ट हाइबसे को अदुगा सम अखोई मणिपुर की बोर्ड की ओइबा लाइरिबा सिंग अखोई की काउंसिल की यागो से मसिदो ओइ तारागदि थ्योरम की प्रूफ सिंग याम इंपोर्टेंट ओइ अदुना मसि की प्रूफ से आई तौररोइगे आई वीडियो से याम अदुम सांगे ले थ्योरी पार्ट खरे वाली ताकदबा अदुना वीडियो सरुक से सॉरी कोई प्रूफ की सबक से लेक तो फजना यावबनी मदो तुम येंगो ज्ञान ताद्रकसु कोना अखोई करम मोगा तांगे मंगमगदगे हाइबगी लंबी थिबिन से हदो ज्ञान ताना तग तादि कमेंट सेक्शन अदुम हाइबिरो यारेको से अदु हबजिक के दौबा मदुगी थ्योरी मसा अदुम तौर मतुंगदा अमखक लेरी चेन रूल हाइना अदुना ngasi di video si yam sangane yam sangaga su hoi yengbada boarding yam sugani aduna mathangi part 3 khara yamane chapter 5 6 saw bu khara saw bani aduna ahum suba part yawe mari suba part ta exercise ki khara ga exercise su yam saw da bani masi ki 5.2 cd exercise ki khara ga kedoba ji ki general dumaga ta aga mathangi part ta amu मैम थेंगनारसे ngasi gidi matang asida ahum suba part se losinjarage thank you